operaciju Bljesak, kojom je za samo 36 sati oslobođena zapadna Slavonija. 1. maja 1995. godine počela je vojna operacija koja će trajati samo nekoliko dana, ali prvi sati bili su apsolutno ključni za sve što je usledilo. U tim ranim jutarnjim trenucima prelomljena je ravnoteža snaga na terenu, a sudbina čitavog jednog regiona odlučena je brzinom koja je zatekla i međunarodnu zajednicu i protivničke snage. Bio je to dan kada se hladni status quo raspršio pod udarima artiljerije, otvarajući novo, završno poglavlje rata. Operacija Bljesak bila je masovna vojno-policijska ofanziva oružanih snaga Republike Hrvatske usmerena protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine. Ovaj oružani sukob odigrao se u regionu Zapadne Slavonije, teritoriji koja je u međunarodnim krugovima bila poznata kao Sektor Zapad, pod formalnom zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Ako želiš da ti ponovo izlaze ovakva i slična videa gde pričamo o zanimljivim i često skrivenim pričama, nemoj da zaboraviš da se pretplatiš, jer sljedeće što dolazi može biti još zanimljivije. Da bismo razumeli zašto je do ofanzive došlo, moramo sagledati geografski i strateški značaj ovog područja. Zapadna Slavonija je činila teritorijalni džep površine od oko 558 kvadratnih kilometara, koji se oslanjao na reku Savu i granicu sa Bosnom i Hercegovinom, duboko zadirući u teritoriju pod kontrolom hrvatskih vlasti. Najveći problem za Hrvatsku predstavljao je infrastrukturni aspekt ove enklave. Kroz samo srce sektora Zapad, sa Okučanima kao glavnim čvorištem, prolazio je autoput Zagreb-Beograd, kao i paralelna železnička pruga. Za vlasti u Zagrebu, činjenica da je glavna transportna arterija koja povezuje prestonicu sa istočnim delom države pod kontrolom srpskih snaga bila je ekonomski i logistički neprihvatljiva. Povratak kontrole nad ovom saobraćajnicom bio je jedan od apsolutnih prioriteta hrvatskog rukovodstva. Mesecima pre početka ofanzive, situacija na terenu bila je obeležena prividnim mirom i intenzivnim političkim tenzijama. Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre u martu 1994. godine, usledio je i sporazum o ekonomskoj saradnji krajem iste godine, kojim je posle 3 godine potpune blokade ponovo otvoren saobraćaj na delu autoputa kroz Zapadnu Slavoniju. Iako je međunarodna zajednica ovaj korak videla kao napredak, sloboda kretanja ubrzo je postala katalizator novih incidenata. Tokom aprila 1995. godine tenzije su nezaustavljivo rasle. Srpske vlasti su 24. aprila na 24 sata zatvorile autoput u znak protesta zbog međunarodnih sankcija usmerenih prema Jugoslaviji, što je izazvalo hitne, ali napete pregovore sa pripadnicima Ujedinjenih nacija. Najozbiljnija eskalacija dogodila se samo 4 dana kasnije. Na benzinskoj pumpi kod Novske, 28. aprila, dogodilo se ubistvo kada je jedan Hrvat usmrtio Srbina iz Okučana. Kao odgovor na ovaj događaj, naoružani rođaci i prijatelji ubijenog postavili su zasedu na autoputu i otvorili vatru na vozila u prolazu, ubivši pritom 3 hrvatska civila. Ovaj krvavi incident doveo je do potpunog zatvaranja saobraćajnice i stvaranja atmosfere opšte panike i nesigurnosti. Vlada u Zagrebu je ove događaje iskoristila kao legitiman diplomatski i bezbednosni povod. Zvanični narativ bio je da se pokreće ograničena policijska akcija kako bi se uspostavio red i osigurala bezbednost putnika na međunarodnom koridoru. Ipak, masovna koncentracija trupa, koja je u tajnosti trajala već mesecima, jasno je ukazivala da se sprema znatno šira i ozbiljnija ofanziva. Tačno u 4 časa ujutro, 1. maja 1995. godine, napravljen je posljednji diplomatski potez. Svesno da će masovna ofanziva direktno ugroziti mirovne trupe, hrvatsko rukovodstvo je odlučilo da povuče preventivni korak. Hrvoje Šarinić, šef kabineta hrvatskog predsjednika, obavio je hitan telefonski poziv upućen kanadskom generalu Raymondu Crabu, zvaničniku misije UNCRO. Cilj ovog poziva bio je kratak i jasan: obavestiti Ujedinjene nacije o neminovnom napadu kako bi međunarodne trupe imale dovoljno vremena da pronađu sklonište. Nešto više od sat vremena kasnije, u 5 časova i 21 minut, ranojutarnju tišinu Zapadne Slavonije razbila je zaglušujuća grmljavina. Napad je počeo snažnom i sinhronizovanom artiljerijskom pripremom po položajima srpske vojske Krajine. Udari su izvođeni iz tenkova, minobacača i haubica,
dok su se na nebu ubrzo pojavili avioni i helikopteri, pružajući blisku vazdušnu podršku snagama na zemlji. Hrvatska vojska je ofanzivu otvorila duž fronta dugačkog 80 km, krećući se prema unutrašnjosti sa oko 7200 odlično naoružanih vojnika i pripadnika specijalne policije. Ovu formaciju činile su brojne elitne jedinice, uključujući pripadnike 1., 3. i 5. gardijske brigade, zatim 81. gardijsku bojnu, kao i udarne jedinice specijalne policije, poput jedinice Alfa. Naspram njih nalazilo se oko 4000 do 4500 pripadnika srpskih snaga iz sastava 18. korpusa Srpske vojske Krajine, čiji su položaji bili razvučeni i nedovoljno obezbeđeni strateškim rezervama. Glavna operativna zamisao Hrvatske vojske zasnivala se na napadu iz više pravaca, primarno sa istoka i zapada, sa namjerom da se stvore vojna klešta. Sa zapada, iz pravca Novske, napredovale su jedinice pod komandom general-majora Ivana Basarca, dok su sa istoka, iz pravca Nove Gradiške, nadirale trupe pod komandom general-pukovnika Petra Stipetića. Ultimativni cilj bio je brzo spajanje ovih snaga u centru enklave, gradu Okučanima, čime bi se teritorija rascepila na dva izolovana dela. Tok događaja prvog dana odvijao se neverovatnom dinamikom. Hrvatski oklopno mehanizovani klinovi uspešno su probijali spoljne prstenove srpske odbrane, napredujući paralelno sa autoputem. Suočeni sa neočekivanom silinom napada, vojnici međunarodnih mirovnih snaga našli su se u bezizlaznoj situaciji. Prema izveštajima sa terena, pripadnici argentinskog bataljona ukrcali su se u svoja oklopna vozila i napustili položaje na samom početku ofanzive. Situacija sa jordanskim bataljonom bila je jednako haotična. Nakon što su 3 jordanska vojnika ranjena od eksplozije tenkovske granate, više od 2000 pripadnika mirovnih snaga stacioniranih u sektoru zabarikadiralo se u svojim bazama, prepuštajući teren borbenim stranama. Bez zaštite Ujedinjenih nacija i pod neprestanim artiljerijskim pritiskom, linije odbrane 18. korpusa Srpske vojske Krajine počele su da pucaju. Već u prvim satima borbe, usled jake vatre i manjka rezerve, mnogi oficiri i vojnici počeli su sa napuštanjem položaja i povlačenjem prema jugu, usled čega je došlo do brze deorganizacije celokupnog vojnog sistema odbrane na ovom području. Jedan od najvažnijih trenutaka prvog dana operacije dogodio se zauzimanjem mesta Jasenovac na jugu enklave, u koje su snage Hrvatske vojske ušle munjevitim prodorom iz pravca Novske. Pad Jasenovca imao je višestruk uticaj. Vojno gledano, omogućio je hrvatskim trupama da se pozicioniraju tako da preseku vitamu komunikaciju prema reci Savi i Stari Gradiški. Psihološki, ovo je izazvalo nagli pad morala među srpskim stanovništvom i vojskom, koji su shvatili da im preti potpuno odsecanje od teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, što je dodatno ubrzalo masovni pokret civila i vojske prema Okučanima i dalje ka mostu na Savi. U popodnevnim časovima prvog dana, ratna stvarnost premeštena je i za pregovarački sto u Zagrebu. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija pozvao je delegacije obe strane i predložio hitan i bezuslovan prekid vatre. Srpska delegacija, potpuno svesna kolapsa svojih linija, presecanja teritorije i nadolazećeg vojnog poraza, bez oklevanja je prihvatila mirovni predlog. Međutim, delegacija Hrvatske je ovaj predlog energično odbila. Ohrabreni izveštajima sa terena koji su potvrđivali da su gotovo sve strateške tačke zauzete i da je enklava praktično prekinuta napola, hrvatski lideri nisu želeli da obustave akciju na korak od potpunog vojnog trijumfa. Iz vojno-strateškog ugla, prvi dan operacije Bljesak bio je odlučujući faktor za uspeh cele kampanje. Hrvatska vojna komanda je briljantno iskoristila asimetriju u mobilnosti trupa i faktor iznenađenja. Fiksirana i statična odbrana srpskih snaga nije imala odgovor na brze tenkovske prodore duž komunikacijskih pravaca. Istorijski posmatrano, vojne formacije koje trpe brze udare iz više pravaca i kojima je ugrožena logistika, brzo podležu panici i dezinformaciji. Presekavši enklavu i onemogućivši stizanje pojačanja preko reke Save, hrvatske snage su izazvale raspad komandnog lanca protivnika već u prvim satima. Zauzimanje dominantnih tačaka prvog dana efektivno je rešilo sudbinu zapadne Slavonije. Ostali dani operacije sveli su se na eliminaciju izolovanih džepova otpora i prikupljanje zarobljenika oko Pakraca, dok je najveći deo organizovanog otpora bio slomljen već do zalaska sunca 1. maja.
Ipak, iako je prvi dan operacije Bljesak delovao kao besprekorna, hirurški precizna i visoko efikasna vojna akcija koja je obezbedila duboke prodore uz minimalno odugovlačenje, prava neizvesnost tek je dolazila. Brzi gubitak teritorije i osjećaj vojne nemoći u komandi Republike Srpske Krajine rezultirali su odlukom koja će sukob preneti na potpuno novu, tragičniju teritoriju. Shvativši da je bitka za zapadnu Slavoniju izgubljena već prvog dana, vojni i politički vrh u Kninu odlučio se za drastičnu odmazdu, naređujući da se cevi višecevnih raketnih bacača okrenu prema najvećim hrvatskim gradovima. Napad raketnim sistemima Orkan sa kasetnom municijom na naseljena jezgra Zagreba usledit će već sledećeg jutra, unoseći strah i donoseći civilne žrtve na ulice prestonice. Time je zapadno-slavonska bitka dobila epilog koji je počeo da utiče direktno na civile stotinama kilometara od linije fronta. Prvi dan operacije Bljesak pokazao je koliko brzo događaji mogu promeniti tok jedne vojne akcije. U svega nekoliko sati 1. maja 1995. godine srušen je višegodišnji status quo, a pasivnost međunarodnih mirovnih trupa zamenjena je silinom oklopnih divizija i pešadijskih prodora. Brzina i odlučnost hrvatskih snaga s jedne strane, te brzo rasulo srpskih jedinica s druge strane, definisali su tok celokupne ofanzive. Uspostavljena je nova vojna realnost, koja nije samo označila pad jedne enklave, već je postavila pozornicu i vojni standard za monumentalne događaje koji će nepovratno izmeniti sliku Balkana samo nekoliko meseci kasnije.